Мен Ганева Фируза Муңагыркызы Сабар районунда тууп өстүм. Бүгүн менә Юлбат ауылына күйөөгө барам. Мен Фатхариев Ринат Иннурулла. Мен Юлбат ауыл жилегинде өстүм. Мен СТПК кооперативінің руководителі. Мен өзім 2019 жылдан Юлбат ауыл қожалығы оешмасына ішке кіргенмін. İktisatçı yardımcısı bu. Bugünkü günde de şurada işleyeyim. Bugün işli başlamama da bir yıl vakıtızdı. Bu devirde Yubat Avli Gidim'le tanışıp ve benim de böyle kırıldım. Feruza'nın indi sıfatları eysilik kesiyor. Musikimle tanış. Her vakit olmamışım. Yol koya bile durgan yol her vakitlerim. Bütün sıfatlar şu var idi. Мен де өзім тыныш болғаш, өткі бекіген радаған сайладым. Бек құрметті де яратам. Өз сөзлейінде har vaqt birga tutishib ishlaymiz, yashaymiz. Shunda Alloh taolada tiyinlarni tegiz ko'rib, ikki yoqni tegiz ko'rib, sen-sog' birga umr kechiramiz. Kısa bo'ligini telefon aşağına zaявление berib, yozilishga buldik. Oilenin online'dan deb kebise yılına da qarab turmadık endi şulay nikah va'dasi жеткәндер инде. Bir-birimiz tarafından oila qurarга булдык. Алла берсә матур итеп гомер кичергәбез. Нишән егете белән oila qurган гына Айгөл Мамадыштан үзләре барып алып кайттылар. Безгә бүген тантаналы рәвештә тапшыралар. Инде шушы гаилә ушагын сүндермичә озак еллар әтиенләр шикелле, әби бабайлар шикелле барлык гомерләр кичерәбез. Biz инде Казакълар гаиләсе булып торабыз хәзер. Аллаһка шөкер. Күптән түгел генә майның 16-сында Мәскәүдә язылышуда булып кайттык. Безнең баш классында язылып кайтып, безнең өчен бик зур булды. Алла берсә, барлык көнебездә балаларга сөйләргә язсын. Гаиләмдән Мамадышның Муллахметовлар гаиләсеннән булып, Сабага Мифтаховлар гаиләсе алып кайтты. Анда безне бик җылы кайтып каршы алдылар. Шән бәйрәм ясадылар. Көтелмәгән. Аларга иң мөһиме гаилә бәхете телибез. Бәхетле булсыннар, тигезлектә яшәсеннәр. Аллаһ Таала аларга зурдан зур уңышлар һәм күп бәхетләр теләсен.